Dobro podmažite zemljanu posudu. Posolite krompir. Izručite krompir na dno zemljane posude. Usolite rebra sa svih strana. Također ih i pobiberite. Ušuškajte rebra između krompira. Ubacite luk i ostalo povrće po želji. Na rebra položite grančice ruzmarina i majčine dušice. Nalijte cijelo pivo. Kutljaj može ostati majstor. Ukoliko nemate postolje, možete ga improvizovati uz pomoć cigli. Vatra se obavezno loži sa strane i isključivo žar koristi za zagrevanje posude. Postepeno prinosite žar dok se posuda ne zagreje. Posle sat i po vremena pečenja prevrnite meso. Isecite 2 glavice belog luka na polovinu. Položite ih u posudu sat vremena pre kraja pečenja. Najbolji prilog za krompir i rebarca je mladi kajmak.
Iscedite beli luk preko mesa. Sigurno će vam se dopasti. Kompletan recept je u opisu. Zaprati za nove recepte iz zemljanog posuđa.